Hvala, bok obitelji! Jeste li vidjeli one grickalice ili rižine keksiće prelivenih čokoladom? One deluxe što ih prodaju u trgovinama zdrave hrane. To je marketinška zamka. Naplate vam pravo bogatstvo za rižine keksiće, koji kad okrenete pakiranje najmanje imaju zdravih sastojaka. Industrijska čokolada puna rafiniranih šećera, sojnog lecitina, konzervansa, aditiva i tko zna čega još. Danas smo htjeli napraviti ove slatkiše, ali domaće, s pravim sastojcima pripremljene kod kuće. Čokolada sa 70% kakaa i mirna savjest. U ovom receptu ćemo koristiti jamani rižu. Nećemo koristiti industrijski napuhani dijeli rižu jer je to čisti škrob bez hranjivih tvari. Jamani nam daje vlakna i puno minerala poput magnezija te će nam pružiti pravu energiju. Koristit ćemo životinjsku mast, a industrijska ulja ćemo ostaviti po strani. Ona o kojima sam vam već pričala da su vrlo upalna i da zapravo nisu dobra ni za kuhanje, a još manje za naše zdravlje. Zato ćemo koristiti životinjsku mast. Može biti goveđa ili svinjska. Ako ne želiš koristiti mast, nema problema. Možeš koristiti kokosovo ulje. Vraćamo se na životinjsku mast. Onu naših baka. Plemenitu, stabilnu, biokompatibilnu i koja nam daje pravi osjećaj sitosti. I također ćemo koristiti jaje, koje je izvor proteina, hrane i nutrijenata. I sada ćemo je napraviti. Ali prije nego što pređemo na recept, napravit ću malu pauzu da vam kažem da smo već otvorili online školu. Vrata naše škole su otvorena. Mentalni fokus sada su službeno otvorena. Mnogi me pitaju, Dana, što ćemo točno raditi? Koliko će trajati škola? I odgovor je da. Acero nije tečaj koji počinje i završava, već je to prostor za mjesečnu obuku. I želim vam ispričati kako ćemo započeti jer je prekrasno. Potpuno ćemo se usredotočiti na zdravlje, tvoje fizičko i emocionalno iscijeljenje i na obilje. Sve ćemo to raditi koristeći uvijek naša dva glavna alata. Tehnologija Merkabe i neuroplastičnost primijenjena u neuroznanosti. Transformacija. Želim da ovaj korak bude super jednostavan za sve. Zato da biste se prijavili, samo trebate otići na poveznicu koju vam ostavljam u opisu ili u prvom komentaru koji je prikačen i kliknuti tamo. Uđete na web stranicu, odaberete svoj plan i to je to. Sve je vrlo transparentno i pristup je trenutačan. Ova škola je prostor u kojem prestajemo ponavljati obrasce iz prošlosti i počinjemo oblikovati život koji zaslužujemo. Zaista sam jako sretna što vas mogu primiti, čitati vaše poruke u zajednici i što ćemo zajedno početi trenirati. Dobro, dakle bez daljnjeg, idite na poveznicu i vidimo se u zoni 0. Prvo što ćemo napraviti je isprati rižu i ostaviti je da se namače u vodi s jednom žlicom limunova soka 24 sata. Stavit ćemo ga kuhati da proključa. Prvo ćemo ga naravno procijediti. Stavljamo ga u lonac da se kuha. Evo ovdje je riža već gotova. Sada ćemo tostirati 90 g sezamovih sjemenki ili 6 jušnih žlica. Moramo jako paziti da sjemenke ne zagore. Kada vidimo da su poprimile zlatnu boju, to znači da su već gotove. Stavila sam vatru na jako nisko jer se ove tave jako zagrijavaju. Sada su sjemenke već gotove i dodat ćemo ih riži koju smo pripremili. Dodat ćemo jednu žlicu životinjske masti. Mast dodajemo na sobnoj temperaturi. Dodat ćemo jedno jaje. Prvo ga ovdje razbijemo da vidimo je li dobro prije nego što ga dodamo. Malo ga umutimo i dodamo ga. I dodat ćemo jednu žličicu morske soli. Sada sve sjedinjavamo. Šemenke sezama također se mogu samljeti. Sada ćemo to izmiksati. Već je gotovo, a sada ćemo složiti sve kekse na lim za pečenje. Prvo ću staviti malo masnoće da se ne zaljepe. Za oblikovanje keksa koristit ću ovaj kalup. Ako nemate kalup, možete koristiti ruke ili ako imate četvrtasti kalup. Što god imate kod kuće i što vam odgovara. Uzet ćemo jednu žlicu smjese i stavit ćemo je u kalup.
Sad je pritisnemo. I gotovo, tu je prvi keks. A sada je stavljamo u pećnicu na najnižu temperaturu, od 120 do 150 stupnjeva. I nakon 15 minuta ih provjeravamo. Prošlo je 15 minuta, ali ću ih ostaviti još malo jer su još uvijek mekane. Prošlo je 20 minuta. Vidjet ćete da se lako odvajaju. Sada ćemo ih okrenuti i ostaviti još 15 minuta. Ovo radimo kako bi bile lijepo hrskave s obje strane. Sad su spremne. Već su se dobro ispekle s obje strane, jako su hrskave. Za preliti naših 25 keksića treba će nam otprilike 150 grama tamne čokolade, 70%. Ovo nije najzdravija opcija, ali ako želite možete preliti neke keksiće bijelom čokoladom. U ovom slučaju koristit ću samo pola pločice tamne čokolade, jer i mi volimo pojesti nekoliko slanih keksića. Narezat ću ga na komadiće kako bi ga kasnije otopilo na pari. Prije nego što otopimo čokoladu na pari, pripremit ćemo keksiće koje ćemo umakati. Već su spremni. Stavljamo čokoladu na paru na vrlo laganu vatru. Dobro, vidimo da se čokolada topi. I dodat ćemo malo kokosovog ulja. Ova mala količina. To je opcionalno, ali ja vam preporučujem kako bi čokolada postala lakša. Dobro, sada je gotovo. Sve se otopilo. Idemo umočiti prvi keksić. Položit ću je. I onda ću je izvaditi s ovim malim kještima za led. Sad su spremne. Dok čekamo da se ohlade, preliti ćemo ih bijelom čokoladom. Odrezat ću pola pločice bijele čokolade. Stavit ćemo na paru na laganoj vatri. S bijelom čokoladom treba imati puno strpljenja i pažnje jer treba više vremena da se otopi, ali isto tako se može vrlo brzo zagorjeti, zato treba biti jako pažljiv. Dodat ću malo kokosovog ulja. A sada ću ga izvaditi iz vode kad se jednom otopi. Napravit će se kao mala pasta. Da? Onda ću dodati još malo kokosovog ulja. Tako će biti lakše staviti na kekse. Ne ostaje tekuće kao tamna čokolada. Dobro, ove kekse ću preliti malom lopaticom. Zato što ih je teško umakati u ovu čokoladu. Dobro, i ovdje su gotove, izgledaju spektakularno. Hrskave i pune čokolade. Zašto je ovo zdrava slastica? Zato što je, na primjer, jamani riža sadrži vlakna. To znači da daje dugotrajnu energiju, za razliku od bijele napuhane riže. Jamani nam daje minerale i vitamine bez naglog povećanja glukoze. Ako ostaviš da se ovi keksići ohlade, staviš ih u hladnjak i kasnije ih pojedeš. Dio njihova škroba tada se pretvara u rezistentni škrob. Hraniš svoje dobre crijevne bakterije i poboljšavaš probavu. Sezam je snažan izvor kalcija i zdravih masti. Čokolada sa 70% kaka je namirnica bogata polifenolima. Antioksidansi koji poboljšavaju raspoloženje i štite srce. Korištenjem čokolade sa 70% kakaa izbjegavamo nagli porast šećera, koji nam stvaraju slatkiši koje kupujemo u kiosku. Kada i kako ih jesti? Idealni su kao svjesno odabran desert, na primjer nakon ručka.
ili za onu želju usred poslijepodneva. 1 ili 2 ovakva keksa bit će više nego dovoljno. Osjećat ćeš se sito, izbjegavajući stalno grickanje i pružaš si užitak koji hrani. Ekipo, ako vam se svidjela ova slatka verzija i želite da podijelimo s vama slanu verziju koja je s sirom i začinima, koja je jako ukusna, više kao grickalica, možete nam to reći u komentarima. I tako ćemo sljedeći video napraviti o tome. Iako već imamo jednu ideju pripremljenu. Ali dobro, čitati vaše komentare. Ako vidim puno komentara, donijet ću vam ovaj recept. A ako ne, iznenađenje koje smo pripremili za sljedeći video, koje je također sa sirom. Ako ti je ovaj video bio koristan, ako ti se svidio, ostavi mi palac gore. Možeš se pretplatiti na kanal i prije svega podijeli ga s nekim za koga misliš da bi mu mogao koristiti. Moje ime je Dana Aguilar i ako bi voljela produbiti svoju povezanost uma, tijela i duha, čekam te na svom drugom kanalu, Portal Koherencija. Ovdje ti ostavljam karticu. Kako bi ga mogla posjetiti i saznati o čemu se radi. I kao što sam vam danas pričala o školi koju smo otvorili, koja je s mog drugog kanala, Portal Koherencija, ostavit ću vam ovdje jedan video. Za one koje je zaintrigiralo da bolje saznaju o čemu se radi i bez daljnjeg do sljedećeg puta. Bok!